Welcome to the Political Rounds with me, the voice, right here on Ghana and Sem TV. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. If you would no crowd, won't say, Aqua will dream say, Yansa new dream. Yet, me no marker say, corruption perception index, Mahama, the West, a Yakufado best. No more consulting with young people communication, no more radio, so no media, na canoe fan who the TV3 joy. Okofa corruption perception index, here, Moka once a year. The last a year by Mahama, the last results in the year 2016, about 2017. About 2017. In the year Kufado, the last results, about 2025. And it's about 2025 for somewhere. April May Nancy de Isaba Ebayano enye Mahama record eye Kufado de atiaba from 42 or so Mahama akono the last record oja hono ye 43 about 2017 ni enyan central for bi ni ade no mo de ahye Kufado ani because report on ba March April 2017 ana Kufado kwan start na memo ye. And so no money no dey abesho yenya communicators na critical analysis bin kan kire mo say no sa report here mo kan amode share Kufado animu yi enye na dia no maka no ma from ho di not media no omode ne nam oh Mahama West cry na here Kufado best no omode ne nam ye jomo mo ye propaganda bi nsema na media ne kan no at times utimi se nyansa bi animo ba no maka no mo de dada nkrofo ni enya Ghana fo bi no masom hwe ye ready budget we wie ya central for si krum ena me hu se san central for wo mo krum ano dodo na tese o ma bonche ekuro oba akoko interview obi o ton shoe ye ready budget we yo obi o ton shoe ono ne nam tamanto so ne nam aboso kan no e ka chance training ni se pe budget no otie ye no baby ni ho Mahama yi covid levy is training ni die tinye o Mahama yi covid levy wayi bibia free ho no sta na debio is so mo defend here ayo ayi ko ya Asempa FM obi ayi tama ayi Mahama disika 78 million call ayi okoma falifu ofusu kwache no na omahin busa ne say eh sika we dia no odi o na eden kwa no defend say or justify say omahin yes I na say o breaki other ayi ministries no or the bia presidency na say entina emsa masika ne kosoro no I knowing well says that time so na NPP 328 million cedis no na 8 agencies and na shasi agencies and na shasi and na would 78 Obi was defending 4 Obi was defending 4 etino esemuhu you know media no the way omuni ye dealing no so it media for they forget about them omu useless wo hwe budget na nipa no be ye na se be boa wo Ghana ni a oba no ka kire wo se eye Ghana ye den nti entitle ye bet na ye nyina ye mboa na ye ya na ye twa so aba nti ye adwumayefo akatua no otomu 10% na do be kono ono se Ghana ye den inflation from 54 no kwa na esi ni trase ba 23 na still high nti ye hwemu a etese ye to adwumayefo akatua mu 25% aye 2024 wo na wo se Ghana ye den ni ade wo to mu 10% because abaho otumu 10% no otumu 10% we ye no ena afi o ka kire wo se ono ne budget ode ko no ministry no wa broti no ono no ka kire wo se title bet no ono broti ne budget ode ko na yi no by 1000% from the previous government nti so you be a wo ye badwemba odasu ye so dwen a ho na ese hu se sa ban we wa masa oba beboa wo ana oba beboa Ghana brain people who say Ghana aye dem me say 2017 omo yi new sound taxes makoma 17 2018 almost anti utility tariff so by 17% and now by within 3 months then you
what to move 14%. The whole of last year, 2024, MPP to tariff mo 6%. The whole of the year no. Now we yaba first quarter crowd more 14%. The year no end no send no de be ma. Adini su njina su. Bahama is the whole, is the whole. Ghana for Monsempa. Bahama ba consent bebre. Bahama ba. Mo fra kwa sia we hope. Amuni mi answer. Oye hope, oye Thank you, hope. Mamali. Oye hope mo ma omuni adwe. Omuni answer. Mr. Oye Usu. hope mo ntimi Ama mo mo nsanya hwe. Bawusu. Mr. Usu akasari. So koso ane ya. Yes, yema medase me chacha pefo. Said the Oblak Debia no can. Oblak why adwuma pa ma MP. 2024 no on that. Hwe ne ya kan kula no. One call first me ka so usu jai. MPP aye adwuma. Oh, hwe Asante region. Your communication no. Takab na yo. Thank you, Rafa. Ye man call for bowula Asante region media nim. Na entro propaganda no. Omo ye na Asante region. Utimi no obi kasa wa Asante. Oh, MPP do ma ya akwan no. But ebedu we me kwato aba no. Interchange no ma anye. Me kai say me fi Asante region. Me yokumasi ni. Who cause of lie? So for lie, equa buaqua. First, oh, qua. Saria, would be said I may quack. Plagiada namefa. Because go slow tea. My fa plagia, name the court. Esu, Nana Dubai, ye, Saquai. What by yes, I said, oh, qua buaca. That earlier, 20 minutes, 15 minutes, no do. Amount for a no. Oba blue way. Kasi blue way. Ekwa tosu. Ewo kwan. Okwa tosu a. Udu blue a just odi be 2 hours. Asa what be wula tosu. Na do tima ye ho. Still, na Asante region. Ye kofo bi wo social media ha. Omo omu sika. No more to Asante region. Omo pedo kole. Omo jisika. Wo ka se Asante region what he kula no. Obu okọ Ghana, oba abuti okọ Ghana. Be 15 years ni. Wonim Asante region MPP aye nwuma wo say wo. Hwe ufu blue way ekọ Kase. From Kase kwa ahodo. Ufu ahodo no atene to da ban, sokoban ampayu. Na nadu ye kwa ne di fa kire wa kopie before du. Na manfo aye di MPP nya hwe wa Asante region. Yeah, tell me and tlo. Ama ye party phone be blank kwato aba. Pesa minkumi nyafo a omo a hihye yemu me sika se me yenkoto abentia yankasa yen ho na me yenkoto. Ah, na me se wa ye se be no fish mu nyina out. Fish mu nyina out. Edu wo so bobo voice. O si ebi mo ma NDC $20 million NDC for wini aba. No really. Na embo ba omia. Na next time wanya ho kwan aba because unyi. Na me asawe o me se madam fuge bi catch me. Original. Madam fuge me mo bang gidi. Asa e wo Greater Accra. Wo se Osu dia mo ko fo ne bo NDC mo mu wini aba no. Sika o mu yima wo mo no. Now because Dr. Baumia Winia, oh, all time no ultimate maybe. Eti no. One unit grassroots for the war. Huh? And I make us say, ya know. 1 year grassroots for the war. 1 unit policy and another. And the abba, a boy, ya fool. 1 unit hospitals and another see a 1 year yo. One unit person, come ya, another ya 1 year, you know.
but ono ne interest ne de party ne ko opposition na free education na Nana Addo ne ba ye ne atwam dum so Nana Addo ba so avo ya na samla back because Ghana for no and the LPP ni bia ba wo ma ono no betima wini nti no betima na wini abenti no ono no wa cheke na ebe mu nwa se ebe delegates a ebe call for presidential yi ebe fire nwa se ba umia 2020 sika almost say no baumia and says sika no but me meaning say baumia aya obinya no in terms of a percentage no ebe kosroma obia no beka tum na wa no beka tum ne so man tum forever